بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هندواغ مولين برنامج كان إمها بدون ترنا مرحبا دنوا هندوا من برنامج Ministry of Islamic Affairs كم هفتايجس فوما أدي أنغاردو كنستي برنامج هذا ألومن من برنامج بينومكي تيبفون ديني معلومات تيجي هندان أقول دينهم تيبفون بينومان ديني معلومات تيجي جنستي ديني معلومات تيجي هندان أقول دي تيبفون ديريول مك كانت توديريا ديني معلومات بينومان معلومات فور قدينو هذا ألومن من بينوماني من معلومات جنستي من معلومات كا إقوى تيبفون عمل تبتن كورو ماغو دي بيجندان معلومات تكين حصة كورو ade algome program kuriya genda gota bada iruga algome program ko komme duwa ko dini ilmu ringe terende be floke bari wada gen debba algome kandala mawdu ka gule gotum wahkata kati be fonna mawdumat genestin mattaka algome genna mawdu ka gule gotum tibe fonna dini mawdumat ge handa akol din mattaka egotum me algome na ki bari wada gen debani asheh ahmad maumun adi asheh hussein ansar debe fonna program marhaba ngeda adaluna mi deshe honna ki ga medu program kuriya gendani me dalgo me wahak dakkan mawdu bada iruga mi muhim mawdu beenu ter mawdu medu salgo me wahak dakkan meti adi kirit qur'anu ge makkama matirikam ge wahak ki algo me abades dakka wahak algo me ge dini komme mawdu ka wahak dekke iruga kirit qur'anu ge wahak algo me nage bayan korwe ya gule gotum wahak dekke me dalgo me wahak dakkani kirit qur'ana ki abada demige ba mu'jizatike mi mawdu ge daira ge tereng algo me wahak dakkam gendan شانسر مي ألومن هم فرتون فشاغن بدايرو كيرت قرآن کی تعارف ألومن مسلمون کی حیثیت و حقیقت کو بینو من نوان کرنے یہ ناموس ألومن هم تعارف کل موگتون كيرت قرآن و نگه تعارف تکا گوله گتو مهرمان تکا گوله گتو تفصیل دیو فانتا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عد كم يكس ميادوجي مي موضوع نوتكيرت القرآن بهجوت مي دكيه وهاك مي حقيقة تقولون من مسلم النبي هندو كم من دكان جه وهاك مي ألقون من فوتر تكا تا أبدو من فوتوجي أنغا فكانت تكامل كورن جه فوت إبس كهال أوني إتورو كمن نان فوتك كما ألقون من هم إنجيل دين هم تدين فدين ألقون من مي مسلم النواتي خاصة كود ديوهن هم إمن بس كيرت القرآن كي كوبايا كان وارس صريحة كو إنجيل هن نما بس إتشج معنى كورن تكنوت كيرت القرآن وتعريف جمرين دكاف وتعارف تنوت معنى بلا يروجا إبهورة بيور كانت تيجن فاها كوفا مثالك كيرت القرآن وج معنى جترين اصطلاحي معنى جترين معنى كموجا مينني أي سورة فاتحة إن فشجن سورة الناس جنيالا كيوم ألوكمك كموجا لبوا يا إفاد هين إفس فوتن نوجنين معجزات جوتوجا لبوا نبي صلى الله عليه وسلم جمعت عربي بهم باء الله تعالى كلام فلو ميجن كم متجكم بس نيجي معنا تكين جتو مهارو سورة الفاتحة فشجن ناس جنيالا الحمد فشجن قل أعوذ برب الناس مي سورة دمدوج إيوا هوريها سورة أقول من قبل مثلا خاتموج مصحفوج دبندير كانوا ديتريج إيوا هوريها سورة أي كيرت القرآن دمبلما كيوم ألوكم كم غلبوا إيجن معنا كوري مثلا كحديث تكا هنيهن عربي اللي يفون نفتكا حديث كيس الله تعالى وحي بس فلا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى وحي عنهم بنيا إيدونا وحي إهم بيما حديث أكي ألوكم يقولوا جميعهم كيوا إتشنو كيرت القرآن تفاعتوانا كيرت القرآن كيوا كم أكورك ديه ثواب اللي بيجندان إهم بيما إيجن عند أي حديث تك إنه كان سيدا الله تعالى بس فوقهم إفتا إفد إهين إفس فوتن نوجنوين إيجن عند إفس إنسانك جنيك بس أدي ميستكون هوريها ميستكون إفلاجن كموجبين أما بس إيه إفد أدي إم آية إفس سورة إفس نوجنوينك هم بيجي معجزاتك دين نبي صلى الله عليه وسلم واتبع على فتكم وتم إنجي كوريج سماوي الدين تكو مثلا كم موسى كفانو واتش التوراة عيسى كفانو واتش إنجيل زبور دم هنگوس بايل فور فتكين بهوري صحف تاني بهوري إهم ميجين يبس فتن نون كم بسبينجي إهم خاصة فتك كم بسبينجي دين مي عربي بهم بايل بهم إبينجي عربي بهم كان يفوين أنن جهني مي هكا مي كياني ديوهين نوتلياني ديوهين كيه قرآن نويلي وين كياني ديوهين كيه فا إغوت بس نهدين إغ معنى تنو كياني قرآن كيوم معنى جه إهم إبينجي عربين كان أنن جهني دين الله تعالى كلام فول
ඔතුම හුරිහා මඛලූග එත්තකුගේ බස්තකුන් නෆීවෙගෙන් දේගෙන් හැම ખાස්වගෙන් අල්ලාහ් තාලාගේ බස්ෆුලක අදි රසූලෙගේ බස්ෆුල වෙස් නෝන්ක මලායිකතගේ බස්ෆුල වෙස් නෝන්ක අදි ආදාගේ ඉන්සානෙගේ බහෙවස් නෝකන් ඒගෙන් එමෙන්ද සීදා අල්ලාහ් තාලාගේ වහී බස්ෆුල කන් අල්ගොන මෙන්න හැමියන් අයස්ගේ මෙති දැන් ඒගේ හැම මේ ඒකේ කියුමරින් හොරේ මේ මෑගන කොතගේ මිත ආරෆ්ගේ තෙරය බයි පොයින්ට් ත මිසාලක mi ei jibril gefan meder koravage ei bay firugata huga mihun genna baykal shubhataka raddu de mugu gutum sura taarafta genesse misalaka jibril gefan medweri wegen nune ebbe ko bonafiya mi taarafun ebenge jibril gefan meder koravakan qur'an bayle gemani ede meduga wahige malaikatike jibril alayhis salam kan ege angade arabi bahun otomo bay taarafta kunna arabi bahun baylevu ei ehin evves bahin ege himenige nuwaka den mi mutawatir ko algon menna hamen as for fotekkan angade egen maaneki evves kahala doge mige ekulege nuwawar gina bayako gina mihun take mimacca hekide ebbas weye gina bayegge duutakun algon menna hamen ai misalaka nabiyya sallallahu jibril gefan medor kora allah taala bayle ve nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekelege fan sahabi be kan sahabinge tereng dogu nukurewar gina bayagandegge bayako denojjila den effa denojjila muli duniya mikam wani ittifaq we wahage muslimu ega mani muslim huriha emme mani ittifaq em mutawatir ko evves kala mige nonano doge shakke eme algon men engen dan kurien huri sawatakum bayatakum wes e bayata itura fahaga wegen danakam gawulko shawme ho mi kirit qur'an ga makkama matirkom ga wahaka dakka ayruga mu'jizate gotukum wahaka dakka ayruga algon menna kirit qur'ana badalum fenna woni hagigata ki kirit qur'an ga ilmi hagigata ki eyan algon menna gonja hale wena ya effada hen wecce gene wena wecce nunkan adi kirit qur'an ga sekam bayan korey fay babe mikam tafsir ki ko ba bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah adi kirit qur'an ga mi ilmi hagigata kan algon men balala ayruga علمي حقيقته كتيرجي من ورا بار باتن يبوه دم مش أنصار فاها كورة في كيرت القرآن كتعرف بيان كورة في إيروجا إيجا تيرجا مي وحي باوا لفونو وحي قطع باوا لفونو قطع إيجا يتوجا واها كبيان كورة في ده إيجا تيرين علون من بلماتو مثالك كيرت القرآن علمي حقيقة بلا إيروجا فرتم وحي أجوي ngeto wahi a gota bala iruga wahi anna goittakan alon men bala lef kam gawana mes mige huri mi kirite qur'anu ga huri mu'jizatu ge nota ilmi hagegettakan alon men dairuga fennan huri kantate ke gawa ke ge terega wahi anna goittawge terege bahuri sida jibril fan wadagen mi vidalo devon adi bay faharo ive adutake gotan alon men mihar mi kiyani code take gota ema code take gotan e gota ves wahi bawale febor ema mi samay ge terega alon men mi kirite qur'anu ge mu'jizatu ge terega himanade misalaka mi computer bahurwaga wejjiya mi binary codes takenge bagengule binary codes sauge tereng emi hunnan ingen ei ane mi ege buna echen ekessume mulin beenun kofa ekaka sume ka beenun kofana adattaka e adad de adad ekani beenun koggen e huriha wahakateke muamalateke kurefe hunnani em evsam ilme gotu gaset hema kirite qur'an ge ilmi haqiqataka balaro kirite qur'an ge bas bahavi gotun kirite qur'an ki mu'jizat ekam ge bave mane ki eya effada fotek genawma fortama mi aray bahum bawale vunu fotek kam ga winda arabinna ki hijaz karaga arabinna ki aray bahan intiha molu baye bahuga adabiyata waram molu baye em eha molu baye kam ga wi hindo emihunge machen aray bahum bawale vi qur'an bawale vima emihun e hisabun e qur'an inkar kori fortama kamaka fortama inkar kuruma ko den allah subhanahu wa taala mi engevi ehem vejjiyati tihawaraka maseke kuraka muga awanama baqara suratuke tevison ayatuga allah subhanahu wa taala wahi kurwa fa mewani fa'tu bi suratin min misli amane ki kirit qur'an efada surate gennashe tiyawara jadal kuraka muga awanama tiyawara mi gonjaha kamuga awanama nikan genas padashe waruga surata not ehen ayatuge bore mi fada qur'an gennashe evaru nugen unima evaru surate gennashe evaru nugen ayate gennashe evaru wes nuwi ema ehawara mige ebuhutte mi ejazi kantattaka bala eruga mi huriha kantatteki mige terega alon men faha kureve kantatteke den kirite qur'anuge asfahuri kantatteki itura misalaga ilmi haqiqatakan alon men balala eruga ebuhuri fahun annan enota gaibuga wa kantattaves alon men fennange puri ege terega wargina kantatta fahuge dirasatakun ekeki dirasatu zaman tahuga ilmuge terein allah subhanahu wa taala ilmu ekimhuna devwan eki wara එහෙම අල්ලමල් ඉන්සාන මා ලම් යඅලම් ඉන්සාන නුදන්න කන්ත ඉන්සාන උගන්නා දෙවරස් කලංග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකි
එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉල්මු එක මිහුන්නන් එක වරම් මි දෙවනි එක වත්තරුගේ ඉල්මු දෙවවාෆේ බොහරි එහෙම එලිබිෆවා එච්චෙග්ගේ නොත ඉල්මෙග්ගේ බේනුන් කොග්ගෙන් හෝදේ ඉල්මි හෙකිතකෙන් බොහරි එහෙම ඉල්මි හෙකිතන් හෝදාගෙන් ඒ ඉල්මි හගීගත්තවගේ තෙරිය දායිරුග අරුන් මෙන්න දාති ෆහම් වෙසම ખબරතකුන් එබ ඉවෙගෙන් දේ බය මිස්මිහුන් මානක ගෛර් මුස්ලිමුන් ගොතුගේ එතන් අහරතකේ උමරුගේ බොඩ බෑ ගෛර් මුස්ලිමෙ ගොතුගා හේද කුරුම ෆහුගා අදි මි සයින්ටිෆික් එකක රිසර්ච් තවග නොත දිරාසත කුරුමුග හේද කුරුම ෆහුග එමිහුන්ගේ ඒ රිසර්ච් නිමේ ඉරුග රිසර්ච් ගේ මසෙක්ක නිමේ ඉරුග එමුන්ගේ කුරිමච්චම් මි අන්නනි කීරිත කුර්ආනුගේ ආයත නේත කීරිත කුර්ආනුගේ ආයත මියනනි එම් ඒ හිසාබුන් එමිහුන් මි ඉහසාස් කුරේ වෙනි තිමන්නම මියුන් හුරිහාදෝ මිකුරේ මසකදකි බේකාර මසකදකේ එක්ගොතක එහෙන් දෙන්න විදාන තසවබකි එමිහුන්නන් එම ෆොරතම කීරිත කුර්ආනුගේ ආයත් වෙනුනම ආයතුග අලීගේ එමිහුන්න දිරාසා ෆෙට්ටේ නැත මිහාර මි හුරිහා දිරාසා එක්කොන් නිමුනෙරුග ඒගේ ජවාබුන් ෆෙනනේ කීරිත කුර්ආනුගේ අලීග මානක එම ආයතකුන් ඒ හුරිහා සමාම් වෙද්දෙන් එමිහුන් කුරේ මසකතුගේ නතිජා ෆෙන්නම් යති එම් ෆොරතමස් ඒ ආයත් ෆෙනුන් නම තිමන්නම නහද මගු කුරු වීහෙ ඒ හිසාබ එදරජේ ගොස්ෆයි බොර ખાસ ගොතෙක් ගමි මි මැතමැටික්ස් නොත හිසාබ ඉල්මුගේ එක එක වත්තරතන් එබොරි මානකි ෆිසික්ස් ගේ තෙරෙම් දිකමු ගාවියස් අනේ මි නොත අරුන් මෙමි කියා මි ෆලකි හිසාබ බෙලිකමු ගාවියස් මි හුරිහා දිමදිමා බෙලිකමු ගාවියස් ඉල්මි හෙකිතවගේ තෙරේග හුරි කන්තත්ත මි ආදියදවස් මිදනි එයා එෆ්එම් වර නොත ඒ කීරිත කුර්ආනුග එයා බෙහෙගොතුන් ඇස්ෆවා එකන්තත්තක බෙහෙගොතුන් ඇස්ෆවා කන්තත්තක ගොන්ජහාලෙවෙ ෆෙම්වර අරුමෙන්ගේ ඉල්මි ෆෙම්වර ඉල්මි කාබිල් කන් දතරු නුකුරාකන් එයි අරුමෙන් ෆෙන්නන් හොරි කන්තත්තක එයා එකු ඒගේ අදිවස් අරුමෙන් ඉතුර කිරිත කුර්ආනුගේ අලීගේ ෆෙන්නන් හොරි ඉල්මි හෙකිත ඉතුර ෆෙන්නමුන් දාකන් එයි මියද අරුමෙන් ෆාහක් කරේ කමකි ශාසර් මේ ಶಿಕ್ಷಕ ವಾಹಕ ಪೊಳಗಮ ತಾರಫಕ ದಿಯೇರುಗೆ ಸಳಮೆನ ಫಾಕುರನ එක බදලෙන් නුගෙන වෙන වාහක ಫಾಕುರ ಅದ್ಮಿತಿ ಆಗೊತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಗುರುವಾನ ಇಜ್ಜಿಲು ಅಣಜಿಲ ಆಗೊತ್ತು ವಾಹಕಸ್ ಬಯಾನ್ ಕೊರವೆಗೆನ್ ದಿಯ ಅವಮ ಮಿಯದಸ್ ಮಿಯದ ಮಿ ಮೌದುಗಸ್ ಮಿದಕ್ಕನೆ ಮಿ ಅಬದ ದೆಮಿಗೆ ಮ ಮೋಜಿಜಾತೆಕೆ ಅವಮೆನ ಹವ ಫೆನ್ನ ವೈ ಹೆಂ ಹಗೀಗತಕಿ ಮೀಗೆ ಕುರಿನ್ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಕೀರ್ತಿ ಗುರುವಾನ ಬಾವಾಲೆಬು ಮುಗೆ ಕುರಿಗ ඒගේ කුරින්ම සම රසූල් බේකලුන්ගේ මච්ච ෆයිත සෝෆත බාවාලේ ෆෙබ අවමෙන්න ෆෙන්න ඔය එක්කමකි යහූදීන් නසරායින්ගේ මච්ච මි බාලවාලේ වුණ ෆයිත එමිහුම් බේනුම්වා මක්සදතකින් හාසිල් කුරුමට්ටක එමිහුම් බේනුම්වා වෙත්තක ජීනතකුන් ජීල්තකුන් අයරුග බදලතක ගෙනාමුන් එන්නම සල්ගොම මිතබුණා වාහකේ කීරිත කුරුවාන එබ්බස් බදලෙන් නාන්න මම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකම් බයන් කරවාෆේ අවම මෙබුණනේ අකොරේ ෆීජක බස් බදලෙන් නුගෙන වෙන්නේ කොවා මීගේ හකීගතක කොවා තෆ්සීලකි ade ti wahake dium kuring adi faha kollana miharu kirti qur'an emme furatan baale bun hinduga algonan balala ma kirti qur'an algon wenna hameya awma medwer kurevi rasulaki nabiya sallallahu alaihi wasallam ekale gifana ki ummiya bekale liyen kiyan denawada anuganna ege tamai ekale gifan liyen kiyan denawada anugatuma ke ekale gifan nisbatuga ei mamduh sife ei hamdu livigan wa sife ಗೆದ ಏಕ ಅಳಗೊಂಡ ಮಿಹಕ ಲಿಯಂಕಿಯ ನೇಗೆ ಬುನೀಮ ಏ ದಮ್ಮು ಸಿಫೆ ಅನೆಹೆಂ ಮಿ ಹಮ್ದುಲಿಗೆ ವಾಕಮ ನೋಂಗೆ ಎನ್ನಮ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ್ ನಿಸ್ಬತುಗ ಲಿಯಂಕಿಯ ನುದತುಮಕೆ ಏ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ್ ಮತೆರೆಗೆ ವಾಕಮಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಕೀರ್ತ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಮೌಜಿಜಾತುಗ ತೆರೆ ಮೌಜಿಜಾತೆಂ ಏಯಿವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡ ಬಲಾಮ ಲಿಯಂಕಿಯ ನುದನ್ನ ಬೇಕಲಕು ಮಿ ಗೆನ್ನನಿ ಅರಬಿನ್ನಕೆ ದೆಮ ಶೇವಸ್ ವಾಹಕುರಿ ಫದ ಅರಬಿನ್ನಕಿ ಏರುಗ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಎತಿಬ ಅಬೂ ಜಹುಲುಮೆ මිමි ಹುನ್ನಕಿ ಅರಬಿ ಬಹಂ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳತಿಮಿ ಅದ ಹಮೆ ನಾನನೆ ಎವರು ಮೊಳತಿ ಬಯಕೋ අරබි බහකි එමිහුන්නගේ අරබි බස් අනේ හම්බුණා එමිහුන්ගේ මච්ච කලෙමින් තිලියා මේ වාහක දක්කා බහුරු වෙවර ලියන් කිය නොදන්න බේකලු මි ගෙන්නනි මේ ආයත්තක විදාලව බස්ෆුල්තක මි ගෙන්නනි අල්ලාහ්ගේ හදරත එමෙ එහා හිසාබුන් එබ ඉංගේ මේ ආදාගේ ඉන්සානේ නෝන්ක මේ ආදාගේ ඉන්සානේ මේ බාවලව වෙච්ච නෝන්ක නොත විදාලව බස්ෆුල්තක නෝන්ක ඉංගෙන් එබ දේ හගීගතු ගයිස් මක්ක මුශ්රිකුන්ගේ අස්ලු හගීගතු එකම හැකිවේ මේ ආදාගේ ෆොත නෝන්ක ඉංගේ તો එමෙ හැකිවේ එමිහුන් වෙස් එදුවම් ෆෙෂිගේ අදාහම වෙස් එමිහුන්ගේ දුවම් ෆෙෂිගේ අදාහම වෙස් කාෆරුන්ගේ හැම ඒ ටාස්ක් ඒ කීර්ත කුර්ආන් කුන් හොදු එකම එම්මේ වරුගදෙන් අරයිබස් දන්න මීහු මේ දන්න මිහුන්න කිය මිහුන් මක්කාගේ ඒරුගති මිහුන් වීරු එමිහුන්න වෙස් කුෂන් නොහොදු අදදාහම මසක කුරාම අදවෙස් කුෂන් නොහොදු ඒකත නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ කුර්ආන් ගෙනවම කී හගීගතුග මේ කුර්ආනුගේ මුජ්සා ඉංගේ වර බොඩු දලීලේ ලියන් කියෙන් දෙනවඩ නුගන්නවා බේකලෝ ගෙනවමු එබ ඉංගේ කීර්ත කුර්ආනකි ආදාගේ ඉන්සානෙන් වත ආදාගේ ෆරාතකු ආය ෆොත නෝකා ඒ අල්ලාහ් තාලා කායනතුගේ වෙර රබ් අල්ලාහ් තාලාගේ හදරතුන් බාලෙගෙන් වා ෆොතෙක් ඒගේ එංගෙන් දෙ ඒ ෆොතුග අල්ලාහ් තාලා මියංගවනි
kalege fanu idalo washe ekkont allah qul huwallahu ahad allah ke ekkont farati hembe egen ebe inge mi farata ki allah ko algon muslim kiya allah kan ei farata ki ebe inge faratu mi angan inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun hamakashon timang ilahe mi dhikur baalevi kirta qur'an baalevi adi hamakashor mi qur'an himaye kurawwa hosibes timang ilahe ei emme bodu sawaki ei allah taala himaye kurawwu ada hamyevs badalen nice otun ei emme bodu sab ennames allah taala duniyege kandatta hinge umuga reve umuga abade sabawtaka meder kurawwa ege sabawtako terega algon menna mi muslimuge hittakuga mi qur'an jamaa fawu emme faratan qur'an baayelebone qur'an liwwom ngendevi ekeki filata ko gaya hanta ko gaya bakari diba ko fona han ganuta ko gaya egota ekeki tanta 5 futtan hore abubakar gafan zamanuga qur'an hanguramege waragina qur'an hiddas hafizun take sahabi bekalun tereng shahid wegen diuma guligen umar gafan devvi khiyal fulaka egota abubakar gafan qur'an jamaa korevi eru tibbe madu bebe fulunge qur'an ekkolun anekkol das be fulun take shahidu ma guligen deheme huriha be fulun megen qur'an jamaa korebe fotaka jamaa koregen den egota usman gafan ge zamanuga e bahakun en harfakun qur'an kevega miedu salgon men atuko fenna me musaffaq me yani usman gafan e jamaa korebe gota den e fahuga e qur'an adi fotege sifa ge otas mi qur'an algon menna hame ada hame ves mi ei hittakun ingeta mi levigen anna fotakun nenno hittako miedues makka madina ga hama adi duniyage hen hisab tahuges den algon me madina algon res madina ga miharu wes hama tibena nabiyya sallallahu alaihi wasallam arihum feshigen ada hame ves sanadu gulifati be shehun qur'an hidas hama e shehun ge kiben rajyage saraggen evmeri adi waragina noise bay dariwar miharu wes faha kolle bay evmeri ebetibe hama madina ge e tibbe shehun kiben hama qur'an hama sanadu nanga ega maane ki mi qur'an ki fotuge lievigen rakkater korweච්ච නෝනේ mi mistaku muslimuge hittakuge lievigen mi bay hadisata islam taru hingaase bur qur'an nattalam wegen qur'an go horiha musaftake anda lewunu hadisata ves ebor andalus india faltantanoga kuriga e nama ves qur'an mustakuge hittakuge allah taala mu'minunge hittakuge rakkater koregen adaha me mei adihama hemme miyaduge mizamanuga qur'an rakkater wegen de dem sheho faha kuran qur'an go hori ilmi mujizat ko sababum ves ei science were eta zamana wande masake kura kame qur'an war tilako bayan korwa men misalaka mi mamma ge banduga darfulu ashaganna goy ekeke marhalata kirti qur'an uga hama tafsil kon yennane science were e balagen hodam wi hama iturun hodam wi mi qur'an ki kitem me warake hode mi hohenno anege to algon men mi hohenno kollen eha furiham ilmi gotum ves adi ehni hin gotum ves mi ga wa mi bahavi gotum ves mi ga wa ilmu takaki huswana kamenno ehmwima miedues hama mi fotuge aliga tafatu ekeki ilmuton hodumuga hama mistagon ten kafarun ves kafarun ves benge mi haggo tedek ehme mi fotuga kamen otiya emihun ves ege macca binako egen ebbeyaki mige kun hodan ule mihun anebbeyaki mige hori ilmi hagigetta itur dirasa koram beenuwa mihun em kun hodan ule mihun nes emme fahogota akhir kalamaka emme fahu bahaka emihun wani mi haggo tede migen kusenno fennan aron ko ham kuda chen itur kalenga tam hara demme mi suwal ga sad mahir korevi ka yahudina nasara enga wa ka menga fette ke badal gena wa ka midalam denge she ansar vidale wa ka guliken adem itur kollahi veken kuda nuktay ei aron men mi ama mi yahudina nasara en adi ege iturun mi orientalist nota mustashriqun ham kendinele maseke kuramunda kamen ei kirit qur'an deke emihun anna ruli nota kirit qur'anan emihun kuran nafratu em e nafratu mi bodukuru mattaka fituna bodukuru mattaka muslimunge mi khasako mi la sikunditaka mane ki furawaruge kudinna adi mi zuwanunge sikunditaka mi nafraterikam veddu mattaka em kura masekkettauge tere himene kantattakun kiriti guruwanuga mi bayan kurawwa fawa yahudina nasara inge wahakata wakin khase gotegga jumla gotegga mi bani israel ga wahaka bani israel ga shariatta ga wanota bani israel ga mihun ga wahaka bayan kurwa fa wahakata ka gule gotun emihun ei sahha wahakata ke nunkam bunumattaka ekan sabit ko dinumattaka masekkette ke kuramunda kan ei me dalon men fenna kantattake eh namas mihuriha kantattaka bala eruga alon men nan evre ma furihamako kirite qur'an miwani bayan kurawwafa kirite qur'an ga tafsira kirite qur'an ga sharhaya adi kirite qur'an ga ilmu
ilmu alun menna miwani ever furihamako faturafa ema e faturafa otima alun menna ebe engigen de mi dakka wahake keno yahudina nasara mi dakka wahakate heki evs buradane ne wahakate kekkan ege tereng alun menna kirit qur'anuga alige engen ebuhuri yahudina nasara in khasa gotegga bani israel ga mihunge emihun islam deenan nafrat kurumattaka nota kirit qur'an de ke emihun anna ruli e ruli anna sababuta bayan kirit qur'an ke be bayan kurawwafa ei ekam bayan kurawwafa mani ei emihunge nubakama emihunge nudafakan muli insaniyata emihunge kuriga bawale von shariat tawge tereng alon men fennan e bori hamayayeku emihunge macca bawale fattakuga e bayan kurawwa kirit qur'an mi kirit man nabiya sallallahu alaihi wasallam fonuwane kama ekalege fanuge risalatuge wahakaya e huriha ekalege fanuge sifafulutaka ekalege fanuge asabe kalunna mi asabe kalunge sifafulutaka mi huriha kantatteke bayan kurawwafi ngeto taurata injiluge huriha kantake bayan kurawwa suhuf kitabuge bayan kurawwafi ehennama emihun beenum vi mi kantatta foruwan ingeto mikantam foruwan emihun maseke kurikamuga vias hama emihunge terega ves kurinda nevihen mi istishraqi harakayta diekamuga vias hama ege terege betibi hama yahudina nasarenge terega se betibi hagguga demitibi bayaku ingeto emihun kuri masakata ki e nabiya sallallahu alaihi wasallam wada gannawane duwahaka intizarako e duwahattaka waanje tayyari tavve daturu hadagen e dimal hijaz kare daturuko mi huri hakandate kuri ege tereng alrumen fennan e bori kirit man nabiya sallallahu alaihi wasallam sham kare kurave datur fultakun fennan hori ali mi hadisataka balalaf kam gawanam ege hekita fennan e bori misalaka bahira gawahake baade nasture gawahake baade mi wahakataka balafi ya alrumen engiken e bade emihunge foittakuga kirit man nabiya sallallahu alaihi wasallam ge wahaka bayan kurawwa fawakan ehennames emihun e forumattaka e forwalumattaka nota e risalatu mi ei sabit weccha nunkan nota sahaycha nunkan dekkumattaka emihunge foittaka emihun badal genei e badal gena kamuga vias emihunge terega sebetibi hagguga sabit wetibi bayako ingeto mane ki hagge alon mi dannawani kiye alon mi kiya mi alon mi islam dienuga mi kiya haqqu batil gotakashennu alon haggu mitanuga mi mana mi kuri ei yahudinna nasarenga macca bawalevun aslu risalata tabawegen tibi mihu mane ki risalatu badal nuko e risalatu oy gotan e tabawegen tibi bayako stibi ehem bayako as mi kuri kamake risalatu go bata badal kuri mane ki foittakuga as for wahakata emihun beenumwa bataken unikoffa emihun beenumwa bataken ituru kofa mi gotak gendi ema e gota dia kantatteke ge terein alon menna mi fenuni ehen as oy wa alon menna hisaba kirit qur'an ama emihun hikuri emihun beenumwa gotan eves badal kure vidane ehennama es alon men balamato dem me shansar faha kurawfi mi inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun kirit qur'an bawalevi Allah subhanahu wa ta'ala qur'an rakateri kurawwanis Allah subhanahu wa ta'ala em egotun e rakateri kurawwane goittewge tereng e gotegge wahaka shansar faha kurawfi ei hittakuga rakka kurave ecche gotuga otun den hittakuga rakka kurima wa gotuga wa kalon hiwanamo alon mege program terege wahaka dakkaden fursat libene ada mieduga handuga program galgo me wahaka dakkom me gendani kirit qur'ana ki abada demigen ba mu'jizateke me mawdu ade me mawdu ge daira ge tereng algo me wahaka dakkom me gendani algo me ha hisaban ar kirit qur'ana ge ta'arafen ege itunun kirit qur'ana go hori ilmi haqiqataka be gotum wahaka dekevije adi kirit qur'ana badalen nugene vene kaman algo me asmiwa wahi bas pula adi algo me gabol kurun taka gule gotum tafsili malumat tak kenestevij iradu kurve ham kuriyan hori wagottoge salgo me mawdu ge daira ge teren tibe fona beenon ter malumat tak kenesteve to masay kurum gendana adi handuba me program ki Ministry of Islamic Affairs komme hafta ge homa adi angardo geneste program algo me program ge beenum ki dini malumat tak ge handan akoldi tibe fona beenumana dini malumat tak for kotina sha mamun me alum ham mi kirit qur'anu ge wahage dakar kirit qur'anu ge mu'jizat ge wahage dakar ham kurim salum men ilmi haqiqat ge wahage dekevich ilmi mu'jizat ge wahage dekevich alum men dem warag gina ham aduwe wahake mi science wearing coming hodi wahaka e hoda kantaka guligen alum men ge dini ilmering ma vidalwe devwa mi ma kurim kirit qur'anu ge bayan kurai for kantat te mi gota ham wahage alum men eba aduwe gende ekan alum men ham sabit we segen ebede mi science wearing mi hoda kantaka guligen mi gota emme fon hodi fa e hodun taka be gotun tafsir dew fana ade
fahare galonu maulumatu emme furiham emme fahuga mi fahuge maulumata ka noma kis vedana goten ehnames alone engi fahuri maulumata ka bala eruga tiswalga jawabaka da eruga dekame fahak kureve ingeto ekkamaka mi alon menna mi hama fahun hodunu kitawge terega mi himereni mi maccan ara waraka mi insanage mi nevaluma oxygen libe minwar davwamun dakan ehema e sabattaka ay adhame gotan adiye dairugaves oxygen level davwamun dakan e sabab takata manake kandu adiye diunota macca waki sabakan ara indiyama oxygen davwumuge kantatta misalaka danwakam kana duniyega balafiya mi alon menge mi saakuge sarhadda nota dekunu asiyaga sarhadda balafiya misalaka nepal nota bhutan kaltanaka balafiya ekam war boda faahak kureven e hisabunge war farbada matiga tantam vimawate keta mati goleruga fudewaraka mi neva oxygen fudewaraka undagu kon uleni maneki nevalan datitaken ulene kom sarakandi aragen dairugas by fare kala undagu tan annan mi ilmi heki ei kirita qur'anuga aliga alon mennan hama fahun hodunu hekitawge terege himene kamen ei an'am suratuge satega fanswesan ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi basfuluga bayan kurwa famewani faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama ka'annama yas'adu fis sama mi ayatuga miyangawa famewa maccan aragen dairu maneki javvan aragen da diumuga egotan e dimawairuga fitigen ka newalan undaguwegen oxygen ka fuppame fituni mawate ke newalan undagu waneta em egota wagen em kirita qur'anuga mi wani mi islam deenuga mi hidayatum beru wejje mihage netive diun himenigen netigen diun daane gotuge wahaka bayan kurawwa fawairuge misalaka bayan kurawwa fame ka annama yas'adu fis sama maccan aragen dare mihage newa lang undaguwegen ek fuppame fitigen newa lang undaguwegen dativegen ule fadanne mihage maru hippewegen daani mi ilmi heki mi ege tereng alomena faahak kurave ekkame dewanakama faahak alona libifa maulumat balairuga engin oti mi dadi fahun dennes den ahartake mihar vedana ei alon menna mi ilmi hekitawge tere mi hoduni korinshe ansar faahak kurevi mi mamihaga rahim terege kujja mi hedi bodwegen anna marhalaga wahaken ishara kurevi e marhala takuga eyanna badalta kirita qur'an ga hajj suratu ga sebe bayan kurawwa fadi adi alon malumat ko nur suratu ga nato nur suratu ga bayan kurawwa fawani adi ehen adi ituru ehen suratu ga bayan kurawwa fa am egotum bala ayru alon men mi hajj suratu ga mi faswana ayatu ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi basfulga bayan kurawwa fa men ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqah wa ghayr mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha mi ayata misalaka balafika mugana mi ayatuge bawai mi mamihaga rahim terege insana hedi bodwegen e anna kujja bodwegen anna marhala takuge anna badalta mi anna badalta kirita qur'an ka wara furihama ko kama kula photo e gota kiyadi fami honnani ngeto mi kula photo hagigata ka vegen die dadi fahu mane ki alon menna scan ge ki wattaruten e bakureve scan ge ki wattarta kureve eruga dadi fahun ijadu kurevun echen ei mamihaga rahim terega kujja onna eruga kujjage kula photo negene goi ijadu kurevigen note hisaban ilmi gotun devuni dadi fahun ehem balaruga fahun hodunu hekitawge terega midennevi kantatta heki dekamatta ki alon hama mi ki tere fahak kolleve dekantatta ke mi alon menna mi ilmi hekitakuge wahake balarama ituran hama miharus ekik dirasata kuramun ebede ege terin adives mi kuremun da dirasayen ei alon me midakka wahakata mi waves take gota sound waves take gotuga me datur kurane mi huriha ecche gos mi javvuge not atmosphere ga waki layer ga waki fashalegga harula fe bohre e harula funna eruga e huriha ecche tan mi grape kof nagafa ecche alun adwaha levene goittake mikada mechanism gaim kurumuge maseke deka research dirasate ke kuramunta ta aharte ke vejje ennames aronakan adi maulumat libifen nei ega mi wage niumaka hisaban adawunukam maulumat libifen ennames e dirasate ke kuremun da kamuge wahakate ke den aron menna hama ehemme mi bayakum maseke te ke kuriwahaka adu yunen nonto mi kavvaluga suwal kuruma kavvaluge kantatta hinga goy belumattaka
miheko waladi eruga kemeratake bahattayage sandotterege kemeratake harukogen kavvaluge kandate hingata belumatta ka kuri masakkatuge natija gotun ekan kurantibi emmenge lotan andirivegen diawahaka kamfetta biruwegen diawahaka mihama dirasatakum fennan hori kurewun dirasatakun emihunna ege hiti natija fen mane ki ei nuwane kamekkan kirita qur'anuga bayan kurawwa febay ngeto ei kavvaluge hinga kantata mi duniyage tibe munaka negenekan Allah subhanahu wa taala mewani bayan kurawwa ehem bayan kurawwa ovva e gonjehumattaka bay kura masakkatakun hama gamus kamyabe nuwanekan sabit kurawmattaka Allah subhanahu wa taala mikam mi bayan kuravi ehem kirit qur'an ko war saaf ko lobet nabiy sallam sunnatu ko kalefan bayan ko de qabur kare wadanno mi kalefan hadi ko de qaburan azab libe munga deni mi bodokama kayage nune ekakoi den e wahaka e hadisa guligen alon men engen e bohuri e kavvaluge hinga kantata naam suftakan adu ivene insanunaka nivene ade emvima ilmi eheki nota kirit qur'ana sunnatu gali galon bayan kurawwa fa mi hekka dekola e gonjehumattaka bayako kura dirasayaki eti fail wane kaminge e qur'an bayyen nuwane kirit mannabe sunnate bayyen nuwane abados ege kuri hodani kirit qur'ana sunne ahin e gonjehumattaka kura masakate ki batil gotte kamuga wegen dani kamuga aliga dehekke demme midenne waakeki shami aluma ha mi mawduge teren waaga dakka eruga ham abadat demegen wa mujizate kotukum waahaka dekkeve eruga aluma memran kirit qur'ana ebbes badale nugene wena waahaka egoto ham debe deshayonge waahaka puluge sam waraboda faaha kureve kam ma Allah subhanahu wa taala ge wahi bas pul ham kashor qur'an baawa lebi timaras kalange adi timaras kalange qur'an rakkater korwa hushime mi ayatu waahaka pul dekade ham komisar kam mi mawduge teren waahakes dekke vijenam salon hitarani mi bas pulun nege ejazi dalilaki ko baba ade tibas fulu Allah taala ta'kid kurawan wata kashor kurawani mi timan ilah mi qur'an himaya kurawwa hushime rakkater kurawwa hushime ehmima mi haramen komhen himaya kura masike kuriyas nokurias himay waan ingeto Allah taala nerwan komme sababtake komme kantake nerwanaka komme sifayga komme sifega misalaka mistakun hituga qur'ana medo onna lobi qur'an kiyawa gadiga yanna hinhama jehu qur'anun efenna kommi ayumi hagigata guligen ham engene nunto mi mioti haggu teduka eiwes qur'an rakkateruge ham sababe misalaka alunam balalama qur'an baylebunta sadaste ketan harmi wani qur'an baylebunta duniya gebetto evves fote adi balama fassa harwes ef chapun ane chapat dairuwa kommes kala unikame alun mem rajyege detere ko chaptam mi korani chapa akorani ehme korairuga ef chapun ane chapat dairuwes ebe hore kommes kala uniturtake ehme mi duniyege nete evves fote eha digu zama adi chap koram duniyege etam mitaga mi qur'an medani chap koram duniya hataru bituga islami gawmto ko chap koram ebde kirto qur'an ekeke fondu to hoga ekamo en akure e bahe e filitake e sukunta migen evves kama kannada badale ehme migen angade nunta Allah taala miwani mi qur'an himaya kurawwa fakan dem migen misalaka mustaqbalge waana bay wahaka toes Allah taala gennawa fa egen evwahake miwahaka ingene mi farisinna romuge 5 futtakun ebe mihunge 5 futtakun ingene mi wahakata kirto qur'an nabiy sallallahu alaihi wasallam zamanuge hingi hadisa farisin molwani roaming ato roaming naki ahlu kitabin wefa farsin naki budan alkon kura mihunna womon mi makka ga mushrikon warbodan ufawi farisi moluwima den komeka farisinna roaming walayer muslimna gawani ahlu kitabin ehennunta ehme muslimunta dem mi mushrikun da makka mushrikun mi ufa faal korani faal kore muslimunta derawanita Allah taala rum suratu mi angawani alif lam mim ghulibat ar-rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'a sinin mi rum ge mihun fartan bali wahaka farisiin rum ge mihun macca gadawi wahaka Allah taala mi angawani bid'a sinin e gaggana diheka ka deterega adawtake madu ahartake terega rum ge mihun molu waane Allah taala mi engevi ahartake fayto medani rum ge dies gadenno makka mushriku hama koba molen nuyen non heye eka muslimun gabulu kore qur'an dogen nuana nabiy sallallahu alaihi wasallam engi wada ganna Allah taala wahi bas dogen nuana e de muslimun ge iman ka muslimun egotu ke tibba era farsin macca Allah taala romunna kamyab debbe e nabiy sallallahu alaihi wasallam zamanu ge hingade hadisa
ekal egfana fahuges ekal kirta qur'an mustaqbal ga waana itakkamek ga wahaka inge feve hama mi algon hama tankole demme sheikh wahak kori mamiya ga banduga darifulu garba ganna wahaka e engayate e tankole khula evre tankole tafsil qurba Allah ta'ala ba'alwa ayataken bhori walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin mashe emme fartan ufedde wahaka e adam ge faana ga wahaka e fago thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin rakkaterega watanega manitikke gotuga insana levve sensor med hodamvi konta kon onnani den Allah taala angana thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa den e manitiki gandu lekolekkam weddevi ehama sida step fa khalaqna al-'alaqata mudghah den e gandu lekolu maskolekkam we den ega masjaha maskolekkam ga fa khalaqna al-mudghata 'idama den e maskol katta badali wegennani fakasawna al-'idama lahma den e kashiga Allah taala maslevvime Allah taala miangani thumma ansha'nahu khalqan akhar efoga ehin khalgaka ehin ufeddumka Allah taala insana ufedde ehin badal korave e stage nimuniye fatabarakallahu hasanul khaliqin emme furihama takete domge emme furihama matere wegen wa farakam Allah taala emme mi ayat ko war tafsir gotek Allah taala me to science weren hodam ham evves tafate ninna negato am lahiken mi khilafa insana khalgo egannaka emme migen angade Allah taala mi qur'anu angafa kam dogenwanaka mi algonmenge ilmi hagigata fahuge science as fusherum nuaneka science gosedan mi gohennuane science hode eti tafatu dan ko qur'an gangwa fatiya ham yagi mi gotak kandani mes qur'an himaye vege himaye kurevuma levvigen wa sabotere sababekam go vegen dan ei science werenta hodum mi ayata emihun nabbes tafaten emihun hoda warbali virus mi ayata go gotan dan emve emihun majburu wan mi ay gabul kora da algon balalma mi Abu Lahab Abu Lahab duniya hutta Allah taala mingane Abu Lahab ge den halako gen gossiya ena naraka gawle rekkam Abu Lahab ki emme bodo kirtu Qur'ana dekola wakalat korumundiya mi Makka Rasul sallallahu alaihi wasallam bodu bebe ena Abu Lahab ngote Qur'an do korunge choice asu choice unnane ene o Islam waka weven wes eko Allah taala denodigem wena kafir kammati kam marwane Qur'an ge yote angawa ene bonam wenun tatiwan ashhadu la ilaha illallah tiwan kiyage Islam we mete Qur'an do wefe ekmo Allah taala Qur'an ge bayan kore ene kafir kammati ge dan ene gotu diyai ehme mikal kitamme wahagatakin ebor kirta Qur'an am mikan mi hagigettaku wes kirta Qur'an rakkater wegen we ei mi hagigetta gabul kurun lazim kore mi ayattake tedu ayattakan gabul kura mi kirta Qur'an mi rakkater kurum ga wahaka bayan kurave enduga inga talon hama kodatan kole kurim salon denne ege terega mi Allah subhanahu wa ta'ala mi wani kirta Qur'an hittas kuri mi hunge makkam ga wahaka mi hunna devwana daraja ga wahaka bayan kurawwa fa adi e mi hunna ege iturun libigen dana ituru inayet teken no to fursat teke ga wahaka Allah subhanahu wa ta'ala me bayan kurawwa fa egotun Qur'an hittas mi haya e mi hunge maimba fa inge boluga qiyam do ranun hedifawa mi tajen elwene kamuga bayan kurawwa fa beve ehme mi horiha kanteke onna hinduga Allah subhanahu wa ta'ala mi duniyege mi levvi insanunge terein nota muslimunge terein Allah subhanahu wa ta'ala khasa kurawwa bayge wa kami dakkane Qur'an hittas kurmane ki e Qur'an ki abada demigenda mu'jizate kamuga levvuman Allah subhanahu wa ta'ala medweri kurawwa fawa sabab tawge terein es sababu ei hittakuga rakka fawa ecche gotuga Qur'an levvun ehme zimma nuata e khasiyatu Allah subhanahu wa ta'ala devwani Allah subhanahu wa ta'ala ikhtiyar kurawwa bayaka mane ke Qur'an hittas kuri mihun mihun ewani khassa kurefa ai kirtu Qur'an rakkater kurevene goitteke go ejazge tere wanna sawbaki mi ek ufa hodu mattaka hiddas kurumuge sawbun mahsharge maidanoga malaika bekaduna uduhi lafa vidore dahen sirat magun da wahakaya adi mihakan elibigenda mi fursat teke ge wahaka mi kantattaka mi sawbtakattaka hodumuge shauguga e Qur'an daskure den hama ehemme zamana waguta halata gulegotun e Qur'an rakkater kurevene goitta Qur'an kiyevene goittan Allah subhanahu wa ta'ala mione fahi kurawwafa miedu alormen gengole mobile phone Qur'an app alagen hama beenun tanegge komme tanegge hores Qur'an kiyevene goen mione fahi we fata ekam zamana hinga yeta mi gotan alormen libe neddo sare dosara ko hunnani jiballe waruge kudi musafta hunnani tayyar ko fa chap ko hunna den ero ehi fagen ulaini enos miharo alormen gengole mobile phone riya kame mi korani ame hemme misalaka mi mihar mi kurimate fa mi covid nawarage halata balaruge covid nawarage halatuga
कमा बेहे इदारा तक उन्नत मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के फरातन बोडम इल्तिमास में कोरनी मिस्कित तक वडांग कमुगा वियस अनत मिस्कित होगा मडकुरवे कमुगा वियस ए कुरआन केवमुगा मी मोबाइल फोन नोता अमिल्ले गे मुसफ गेंदे नोता मिकाल गोतक बेणु कुरुंग मिस्कित को मुसफ त मिदोस कोलो बेणु नुकुरुम बोडंग इरशाद मिदे ने मि हालत बजारो गे कुरआन रक्कातेर कुरब मट्टक अल्लाह सुब्हानहु तआला मेदुर कुरवा फे एम फुरिहम गमियति फेन्न आलोन मेंगे जीव तेरे लागे मिगें गोले मुसफेन्नु एहनमस हम कीरित कुरआन एब दाहतन के गेंदेवे आलोन मेन्न माने कि कियवम बेणु मीहायं हम बेणु तनेग हुरेगें हम कियवमुग फुरसस एब ओते එක්ක කුරීග නෙගු බහනා එවස් නැතේ නෙගේ කෂේ ඒ කුරීග වෙජ බහනා ගොතු ගන්න ගන්න තිමන වුදු වෙන්නේ නැතේ මෙජ මුස්තෆා කතින් නොදෙන නොත එනස් මිහාර එහෙම වෙස් කිය කන්නේ ෆෝනු ගල්ලාක වුදු බේන මෙන් නුවන් නොන්තෝ නේගේ මිහා අඩෝ සහලේ වෙන එහෙම අනෙක් කොළම අඩෝ හාලේ වෙන රෙකෝඩ් කොල්ලා අඩෝ ඔඩියෝ අඩෝ හාලේ වෙන වීඩියෝ බලාලේ වෙන මිහුරියා ඉන්තිසම් මිහුරියා ගොත්තේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මෙවනි ෆහි කුරවා ෆෙම ಕಿರಿತ ಕುರ್ಆನ್ ಗೆ ಇಜಾಜಿ ದಲೀಲಕಂ ಅಳೋಣ ಮೆ ಬಲಾಫಿ ಕಮುಗಾವನ ಮೆ ಕುರ್ಆನ್ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕುರವೆನೆ ಕಂ ಎ ವಗುತಕ ಎ ಹಾಲತಕ ಎ ಜಮಾನಕ ಗುಳೆ ಗೊತಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ಮಗು ಫಹಿ ಕುರವಾಫಾನೆ මෙහෙම ඒ මිගේ තෙරේ ෆහ කොල්ලකම් ශාම අලුමන් ප්‍රෝග්‍රෑම් නිමාදා වගුත් මෙහර කම ජේපවාති අලොන් ඉතාරේ නේ නම ඉස්මි මවදෝ මුහිම මවදෝ කලගො මෙන වාග දෙක්කොනේ කීරිත කුර්ආන් ගේ මොයිජාත් තක ගොලේ ගොතු එනම සමයකනේ මොයිජාත් එක් ගොතු කලගො මෙන් ගලයාගේ මිවාහ කිත දෙක්කොම බර මා මුහිම කන්තත් එක්ක අලුමන් කුරන් එබෝර කන්නේ අලුමන් ගේ දුස්තූර් කම වාති ගොත අමල් කුරන් එබේ කීරිත කුර්ආන් කියමන් අලුගොන මේ බෙචේ අනිතරන හැම දෙබේ ෆ්ලෝ මේ සම මේ වර කුරුකොන් එන්නම සම නිමාදා වගුත් ජේපවාති මේ හැම දෙ මිදායි රාගතරේ ඒ අමල් කුරුමා මේ කීරිත කුර්ආන් කියවමා ගොලේ ගොතු හැම වර කුරුකොන් ශාම අද කීරිත කුර්ආන් මී කියවමයින් අමල් කුරුන් ඒ කීරිත කුර්ආන කි හම උසස් මාහිරිත ෆහ කරේ ෆදන් ඒ මී අලුන් මෙන්ගේ මුස්ලිමුන්ගේ දුස්තූර් මානේ කි අලුන් මෙන්ගේ දිරි උළුමුගේ අසාස්ගේ මෑගඬු එකච්චකි මෑගඬු එච්චකමගේ හදන් ජෙහෙන කීරිත කුර්ආනේ ඒ නබිය සල්ලල්ලාහුගේ අඛලාගා බෙහෙගතුන් ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා ගාරිහුගේ සුවල් දෙන්නේ වුණ දෙක එකමනයිස් විදාලුයි තකාන ඛුලුකු වල් කුර්ආන කලෙගෆාන ඛුලුකු ෆලකි කීරිත කුර්ආනේ එම කීරිත කුර්ආනුගේ බොරි මුස්ලිමෙක්ගේ හයාතු ගනත ඉන්සානෙක්ගේ හයාතුගේ බේනුම් වානේ හුරිහා කන්තත්තකේ माने कि इंसान के दिरी उलुम बाजर कुरमट्ट का बेनवान हुरिहा कंतत्तकिन एगे तेरेग बयान कुरवा फे बोरी एहम वेज्जी अरुण मेन्नन ए विष्णुम गोसिकम गावानम कीरित कुरआनुन ए फायदा अरुण मेन नगन जेहेने माने कि कीरित कुरआनु का असफरी अखलाकी सिफतका कीरित कुरआनु का असफरी अरुण मेंगे मी दुनियेगे मी दिरी उलुम के तेरेग कुरंजे एम्मेहा कंतत्तकन अरुण में कुरंजे कंतत्तका हुरिहा कंतक बयान कुरवा फवायरुग मी कंतत्तक समाल कन दिनुमकी कुरिन कुरीगे अरुण वाह के इशारे कुरिंगे यहूदीना नसाराई केंडिनेल मसके कुरंगे बदे अरुण में कीरित कुरआन दुरुकुरु मट्टका एम ए दुरुकुरु मट्टका एम कुरा मसक्केत्त हुट्टुमक गेनो मट्टका अरुण में अतुग अति कुरंजे मसक्कते माने कि कीरित कुरआन दिरासा कुरुमा कीरित कुरआन उंगेनुमा कियवा दस कुरुमुगा वगुत हेद कुरुं आदि वकिन खास गोते अरुण में के अरे बस नुदन्न बैकमुगा वा हिंदू कीरित कुरआन के दिवेहि तर्जमा कीरित कुरआन के इंग्रेज तर्जमा अरुण में फसेहं आइफोरा फशुके बहुरी माने कि मोबाइल फोन में से बहुट्टे मिहार लिबे एहम वेज्जी हम कीरित कुरआन कियवा हिंदुगा एगे मान बिस्नागे मानवेस दस्कुर माहिंगाशे एरं हम गैमस एक्कले यहूदीना नसारें एमिहुं कुरमुंदा मसक्केत्त एमिहुन्न चैलेंज कुरुमक्कमुगा वेगेन दाने निकंत सूरत बकरा फट्टम अल्लाह ताला अंगोहन अलिफ लाम मीम ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مفتكي بس قال شك ميغن نوا فتكي هدى للمتقين تقوى ورن هدايتك التقوى ورن صفه جهيغن هور هدايتك الله تعالى بيان كروا فيواني اي بام هنكي غيبا ايمان ونماذ قائم كو ادي ايمهن كورين بايلون فتكس ايمان ادي قيام شك قبول قران هن اقول من اوتي عمل كرو عمل كرو اوتي من قران اگوت عمل كرو مكيوس مي අලගොන මෙන්න වර මුහිම කම හගේගතු කොම්මෙන් කොරන් ජෙහෙ කම මුහිම මෙන්න කොම්මෙන් කොරන් ජෙහෙ කම මුස්ලිමුන් නවීති ඒ මේ ෆොතුගස් අල්ලාහ් තාලා මේ එංගවි තක්වා විරනෂ මේගෙ හිදාල එහෙම තක්වා වර කම එකීග මේ ෆොතය ගොත අමල් කොරන් වේ හැම එයා එකීග අලගොන මෙන්න මියද වගුතුනේ බිසි දුනියගෙ එම්මෙන්ගේ දූකො දුලුගෙ එම්මෙ ෆරත මොන්න බාගේ බිසි එහෙම බිසි කම මේ කුර්ආන් නොකිය දීමකි හගේගතුග මුස්ලිමක වෙහොරේ වර බොඩ හිතාම කොරන් ජයක කොම්මෙ බේෆලුගේ සම්බල නෆ්සා සවාල් මියදු කුර්ආනුන් තංකොල කියාලි විජ්ජේ එම්මෙ කුඩ මෙනෝ
quru emme safhaye egagin em minutos nunagan adi kochiko tankol kochiko kiya nama demiru 3 minute nege soke kochike kiya mihaya ajuru iturugen wa kamga hadis ta ko hengen ene kochikama hedis en kiyawa ngule kamga en dualu nimigen dair qur'anu balama masilennete safhaege ebbevies deyavies tingavies kiyawala vetumna nidane eme qur'an ekko duko genwana medu shay faha kuren algon menga attakuga miyoti qur'an komme tanegge wies algon men qur'an ehme me feriyan ara feri matige salgon kiye vidan tanegge paakollagen hunna gadige mihe intizar hunna gadige ehme duwalu nimmalu muge kurin qur'anu minwar algon men kiyewan we erun algon men ujala dirul men libigen dan ala bi dhikrillah tatma'innul qulub hittaka hamaje hone allah taala handuma kurum non ila handuma kurum kurwen emme bodo en alokon e ilahu taala wahi basful tilawat kurum khasa gotegge sheh vidalo hem miedu algon men ebe maane akige bis e maane balen farwater kama aki visna kiyon e ham algon men kommen korenje ka a program bayar wada anti de malmat takata de befuna samwar potasha koda nagad ade mieduge program galgon me waage tekki kirti qur'ana ki abada demigenwa mu'jizate ki me mawdu ge daira ge teren ade algon men enge midiye kamaki kirti qur'anu ge huri mu'jizate galgon men enge midiye kirti qur'ana ki badalen nas abada demigen dane kamekkan me allah subhanahu wa taala ekam wahi qur'wa fa ade algon men miedu ilmi dirasata ka badali kam go venames e hagige ta fenna huri kantatte ekka algon men enge midiye ilmi gotum beli go venames miedu algon men me fenna munda hagige ta ki ma puri kirti qur'an bawa de bir me allah subhanahu wa taala ekantatte bayan kurwa fa kantata ekka adama yaki galumenna faaga indi ekkame ki galumen hami nimada mohamme faakam wa ki gotuga debe flumes de sheham se faa kore kanta kirit qur'ana ki yan algomen amal kurman oi ecche kirit qur'ana algomen emme furiham gotuga amal kuran ebeje lazim kamen adi yaki kirit qur'an gina gina algomen kiyaban ebeje algomen ummid korene algomen mi geneste malumat taka eggota tiebe flun amal ta tartib kurabana kama pattan kurabana kama amekane adwa hala fa badala fa nimala wahagata ikam go mi wahagata vegen nudane kama adalum program nimmadumu kuriga miharuga mihalata gule gotum hamti befuna bai kantata handan kol dena ade covid nawaraga mihalatuga algommenge fenna munda kantata ki adies algommenge mi rajyege kestan ituru munda tam balije he mihun gadu ituru munda kan mikam madukur mattaka mi adota dakkur mattaka algomme fardi zimma ada kuruma kama be paratta kun algommenna mi irshad devvani emme bodu kamekka gotuga gineginan addomasha gaadurukam behettumasha bera nukume oleer mask welumasha ginabeko evve jama anumasha mifada kantata kurma irshad devum gendani e mikantata ka eggota amal kurma huriha be funna we samana se heteriwan irad kure maadamay salgome ham beenunter mawduaka ekiga handuma ga program genestena meduga program belleviti emme ha belunterina war boda shukura dannawa wassalamu